Nalang valve. Hello, hello. Check, 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 check. Mic check, mic check. Amen. Hallelujah.
Hello, muntin gam tina sopiula na golupai te ho nadam dio kata senin tenu senin yang gadamin tu ne la hin lunggela nam jing jong le pathin dam nai pi wa ni tabang phat phai mo sa wa adi a pathin thu te ho sim khom theina study khol gil theina phat te ho hi ani ki ngai phat pi ding ani ki ngai to jing hi jong le bei bangin aki ong thei po in ahin la tu kum tha hi ki dama le weekly hapta khat kal khat sunga hi ni khat be pathin thu sim khom na phat in the man diu hi lungtup akenin ahin tu di hin phat chom cha phat sot pin ki yal jong la tu di hin ama sa pena bol do theya ta jin ni pathin ka hin thangwa ma sa in echi to hapta si le bible study pathin thu hol gilna program hung ki gong hi katha anumin aji chu viewer hole pathin thu lunglo na hin khol jinga adia everlasting gospel ministry youtube channel follow hin bola subscribe bola viewer ho jo si ko ma ka sai nom chu pathin thu ngai ta te ho thu ta te ho chale tu la ya gamsung namsung chale wanui pumpi thu la la te ho evat na hele pathin thu te ho goi hlun na tam ta emovin hi china chung chona jong hin lunggim na lungboi na het thim lo na tam ta ong so do ji ta na hi cho hi het thim the ni di wa pathin thu a ko na ki hil the na nagau hu hin nai nei the ni di wa hi midang te ho evangelist pastor dang te ho jong invite hung ki bol ji ding in guest speaker hung ki ko ji ding a hi ji chun hichi program hi hapta si a idamawal hapta si hung ki bol jing ding a hi in ji chun hichi program pa hi na lunggil sunga tu ne apa ne ani ki koi ven lang pathian thu te ho topic iza nom te ho tam ta hung ki sei do ding hi ji chun hichi e gospel youtube channel he follow na bol te te on lang ai te ya hele loi le pai in sung mi te ho midang te ho koma jong hichi thu hi share in a ball divin ka hin team ben hi hichi chu pha cham cha introduction ta banga hichi program weekly bible study hung ki bol lo na neu kha khan sei lo chu hin tin tunel ha hin apat na a hi to government kin phat cham cha pathin thu a ke man cha na ene nei khom ding oi hi in hichi in sei ding thu hi youtube ma channel hin de hozo se title ang jana mo de he ta in pathin thu ne sim khom na di wa hin GAOTHU HONDOHNA tun la part 1 na bol de hin ibija GAOTHU HONDOHNA ka hin ti ham de la neu khan hin explain ke ning ka ting apat ni hong hi de ji chun ninenu nga hi pathinin Jisu Krista mangcha a jong Themgaothu ho mangcha a pathin thua hi ninenu phat ke chei ding kon la hin ipi lung ding ham ipiti ding ham ti ho tam ta ana sei do ni hicho hi mitam ta in hethim lovin jong le hethim ding go umjing jong le mitam ta hin het gil zo lo na le het khil na chi leng na tam ta jong umji in hi ila hong ke bolding hi ichi e gospel channel la ko na thu in sei ding ho hena bon ken hezo ke hi jong le pathin lagau thing mo puin le pathin thu a ko na I het ding hung dol ho ta san khat hi na I het di wa lom ho basic faith fundamental faith ta san na bul pi neu khat ho hi ene ki hel de hin excuse me neu khat sao han check ding oh check lo kan bol jing hin complain neu khat hom
okay tu hin phatale kilomin check thank you for reminding ele pathin thu te ho hi ne lu deu hi ta in ji chun pat chamcha pathin henga thawna ne hetin okay tawna chamcha na ne hete wanum ka pau pathin na lungsit na ka changun tuni phat phanai pivin hechi nangma in namancha e-gospel ministry YouTube channel la ko na nei na thu te ho weekday Bible study bolding lungthim le to gona nom jong le phat sot pi to to do thelom jong le bakai nangma phat na le nangma thil go na hi ti ka ta sane ha ji chu tu ni hin bol do theirum tan bakai tu ni kapat na to kelana hi phat chamcha nei na thu ka se ni di ba hin lagau thengin ka lungthim ka kam ka le ka imazo se nei mangcha in nei su thengin Krista te sen nei sop thengin phat chamcha hin na thu kan se di ho hi na hin na tu te ho hi na walal tu na ko na hung hi zo hen hom kyu ka hi nei su di min lang nei mangchan pengkol nei mangchan pakai su min ka tawi amen ai le pathian thu sim khom na chu in pat deu hetai okay ki pa me pathian thu te ho chona pan taw hetin tun lai ni sei deu pathian thu hi GAOTHU HONDOHNA ade a tun lai to be title dewa ka hin dei chu hi le pathian thu a na namo deu hit kata sanin chen ke slide hin ke setup ta ding ka ting live ai ting le kachanga ka bol ji hi ji hin nin he thim movin lang lung sit te okay tu khang hi veleo hen so pete ho tu khang hin veleo chun phat te ho aphat lo dan ho hi imusu ke ta ve ni hi tabang phat lai ta hi ipi ki ngai ne thei nei wam aji chu thing pan in seute government na kidep the he po in sunga jong kinep na the he ta po na hi aji chu kido na in sung kena na tam ta hum do ji tan ke thim lo na tam ta hum do ji tan I ma chahim hima hi ki ngai theina am ta po na hi he ja chu phat ha salaya iki ngai na diu pathin thu chung chang hi na sei diu hi pathin thu ni sim khom na diu wa hen anave leo chun luk bung som ni la li sung hi evat na hele to sim khat I move na hi adu sim neo cha background hin piwang ve ngating Jesu Krista hi athi phat na hin cross a hong ke khai sanga athi phat na chun a sei ju ho zo se alung thimo na in alung thimo ke in disappointment sang ta chu anei ta ben hi abon cha ben lung havin kum thum la ke zen anung azui now chu abon cha ke in akichai ta na hi akinep na ho zo se thon ta na hi alung gela alung vul ho zo si jong chu athon heta na hi a hin la biditam tele hi chi Friday ni zana Jesu Krista cross aungis khai sanga athi phat chun mitam ta ding chun sei ju ho dinga chu confusion lung boina le lung ha na lung nat na grief and confusion na satan hong lung ta na hi ele hi chi a Jesu Krista athia avui zo wachun epiditam tele
Cleopas kitipa hile aloi pa seizui ho khan hi 7 mile agam la ina hi mau lampia hi achi hon lai hin ipidita amtile mau lampia azot hon lai achun ama ni chalung hadein thabai tain he chi lampi bol heng lung la achun achi hlunin zai thanem tain achi hlunin ham jong koi ma jong ham pu nom lovin ai ti chun achi hlun lai ta hin lampia chun het lo het mel het lo mi khat holzin mi khat chu alampia chun alampi zot hon lai ta chun amani chu agelon pi than hele amani cha lung ha be sa lung nan ha be se ji chun I ma chang hedo hon lovin koi ne kilon pi ham ti jong hedo hon lovin he chi holzin mi het kha lo mi jong chu koi a hi amel jong he hon pon amin jong he po en koi ma hi he hon pon hi ai la akizot hana ki lampi azot jingla kilon jingla ba chun ipiti anang ni lung ha ne ho ham atia hele Jesu Christa ki khet be thu ho nungjui thu ho chu pakai pa master pa ho hil a thi chungchang thu le lung tha chungchang thu ho asai na ke ho le ma ke ho le male in alun emau in lun na hin hichi Cleopas le loi pa chun hichi hol jin mi het lo mi pa chu al ho hon ta in ina lung ding in a ko lut han ta in chu in hichi sunga chu ipie bol vam ta hoi ta evet sil set na hele hichi mi pa chun pathin thu a kisun ho amanin ana het pha lo thu ho Jesu Christa Messiah hu hing pu thi na le tho kit na le hong kit na ding ho zo si chu aba nei chan pathin thu chu ahil hele hichi mel het lo mi pa chun azo na in bune pha ding a hin chang ha an ke sim ta vin anan ne gun na chang ha an ne gun na wale hichi chang ha ne gun na hichi lagau thiang ko na thu sei a het jong mai the hen na hichi Cleopas la loi pa chun chang ha sam ke a na hichi akon chun chang ha sam ke akon chun hichi ma hi midang hi po Jesu Christa a thau do tai na a thau do pa a hong thau do ke ding ta ki sei pa ama chu a hitai ti chu a het do hon ta chu a het do hon pha na Jesu Christa jong chu amang ta he hiti chun amani jong o thu a hil ho zo si chu a bon cha chun an gel do hon ta na thu a het thim lo tam ta pathian thu a ko na Old Testament a ko na ho chu a hil ho chu a gel hon la lung thimon chu ting cha bangen ki dot bang tai ti chu ahen the then điều hana chana ale Jesu Christa ahil ba chu koi madang hi Jesu Christa hi an het do hana cha mani chu alung thim hon chu mai ko bang ta chu alung thim son sung hon chu thim thei ta lo ta chu phat na chu ding do hana lai jal hon ta chu Jerusalem lama thanang de ahung te ni chu thanom ta le ke pa ta lung Jerusalem chu ale dal hantan al thai jal hantan aga chi nen le ipi ga mu hantam he chala ya chun emau akona Jerusalem gal hunna chun sei jui ho ani kho khop khom amul ne ti chu na mak bung ko chang som dok na chawan ibat na hele ama ho chu ani ki khom khom win na hechimi sei jui te ni ang sun alung thim hona chu epi sei han ta de no long ge la cha o Jesu Christa thau do tai a thau do se Halloween pathin thu a het thim lo ho mi thu mak bung ko langa isima hele Jesu Christa mi him cha pa chu mi te ho khot na ki pe do na ama hon a tha dingu chale ama cho ke tha zo ting ala ama cho ni thum zawa tho do ke ding a hi atin ama hon het thim lo chu pi ham he chi mi te ni het thim lo chu pi ham tele ipitia ma hi thi ham ele tho do ke ding ham ti chu do ding a ki cha ve ti chu na sai jui te honan do ngam lo chu ai wa nga to ang gui lun pha na ama ni jong thanom ta le le hun ta
sei ju han ki hom cha mo pha na chu pi sei de di ve ha mani chan lung thim chu ting cha bang ki dot aba cha chu sei do te han ta chu jesu christ sa tho tai kamit ta thonin kam mo ne hi ti hin ei hil ne pathian thu ei hil ne ta sei do ta chu ya chu so be te ho pathian thu hi isim te ngova hele jesu christa ama ta ikoma hung ding hi ama ta e hokoma ai hil thim dinga hung ding hi aman thu tip chu pi ham ke ma ka chi hin ho dinga pha ji chu ke ka chi hale ke ma hela thu ta zo sin na hil ding over lagao the hung kan sol ding hitin tu nia lagao the Jesus Christa lagao thing chu e hokoma hung ding pathin thu isim wa pathin thu ingai na ting over le Jesus Christa ama ta e hokoma hung ding hung ji ding hi ti imo ven hi ya chu pathian thu imova Christa mel imova Christa lungthim wa achena pathian thu akona imu tingova hela koi ma hi mo thim thei lo hi na lungthim chu lungchang ke dot bang jing hi lungsung nyong hi mei ko banga sajing ja pathian Christa chungchang hi sei do lo wa koi ma thei lo hi na pathian ka thang ba in pathian là some Bible ke jing jong le pathin thu ta te ho imu a Christa in nisse a e ho pin ho le in khwa na to na ho ei hu hin thu sim te ho ingai to te ga le mo thim the ke pon hi ya chu tu ni tu chung weekly Bible study hung ki bol ne ji hi hetabang thu ki sel gu thu lo pi ta te ho hi sei do ding le phong do ding a pathinin ai ko hi in ji chun ke ma chang se kong hi lo de midang tam ta ho jong tu sim ama ho hin kho tu sim ma kun le pathin thwa kon ai ngai do diu tam ta hap ta si le hin bol diu hin hi ji chun so pete ho e gospel la hin subscribe ko bol la hin ki subscribe min lang notification hi the jong le bell hi ki on ven lang update hung ki bol ho he na mo jing the ne ding in tu hin pathin thu te ho hi abana ane ki hil ki taw hitin a hele Bible hi pathin thu ho hi izat pi hi ita sanwa na izat pi hi ta sandinga command thu pi nei vam Bible ni pi ti ai hilwam hi ti na sei ne hi aji chu tu khang he vat na hele khang ki dang hi ta in pathin gin lo na khang jong hi ta in pathin ta san lal na pathin thu ta san lal na thagaw lam dang le thil dang te ho a kitang kasa ta khat jong chu Christian ta san ho Christian na ta san te ho jong hin hodang te le Muslim te ho Quran hi han lang Hindu hi han lang tu la ga sai dinga atheist pathin hello ho le kha thim ho jing in jong pathin thu da na tam tan he a hin la Bible la kun ai khil theo them khat ai khil na veo tin pathin thu izat pi ita san ding hom abona ta san the ham elo le ita bang ham Bible hi tin nei ai hil ben hi lúc bung som ni là li chang som ni là ngã nó chuẩn hi tiền say hi thêm gao ho thu say dấu si ta san ding a hi ati cho cho le second Timothy bung thum chang som lúc na jong chun pathin le khabua thu ki sun cheng se hi pathinin ho pi le pathin kai hoi na ki pi hi version masa ho so pathinin a hai khum akitin hi ai khum chu ipitin ham ti ga sei lo hem pathin mi te ho hi alung thima ho pia akai hoya na hi tia chu pathin thu ki sun do hi chu Bible in ai hil now a hi ya chu pathin thu ki ti hi beleo hen Old Testament New Testament hi min chule pathin thu te ho I het thim the na diu akot he ti dam cha bi chu pham te hele Themgaothu te ho he ki mo hi pathin thu hin sun ho hi atam zo he van le Themgaothu ho tu sun hi na Jesus Christ ang chu Themgaothu tin ki kovin mosi ho Torah the law te ki he the law and prophets ta ki he pathin thu ki ti Bible na New Testament ki ji laya jong amhon scripture atiu pathin thu atiu hi Old Testament the law and the prophets ta ki he
Musi thu se ji tora ho le Themgaothu sut do ho hi ki sei na hin hi ja chu Themgaothu sei do ho Bible ki sun ho hi abona ita sanding o hi aban te le aji chu pathin thu lekha bua Bible ki sun cheng si hi pathin kai hoina le pathin ho pi na pathin hai khum kiti pa chu hi chi chu a hi ja choi hon ita sanding hi abona ita sanding hi atin hi ya chu abana hin na ve kit leu chun jisu in pathin thu kisun ho le Themgaothu ho hin koi chung chang apon do he atiam he cho hi tin sei hin lubung somni le li chang somni le se ge na chen chu in mo sia pat le Themgao ho zo sia panin pathin le khubu pumpi a ama ti chu jisu krista thu dol ki su zo si chu amani ahil chin tan a hi na koi chung chang thu ki sun ham ama ti chu jisu krista chung chang thu ki su na hi ati e chizong le jisu krista ama ta enjong zon bung nga chang som thum le ko la chu ipiti na sem na ve leo hen nang hon pathin le khabua thu na hol to jiwa chule asunga chu ton sot hinna nei uwa na ngai tu ziun na asunga chu pathin thu a chu ton sot hinna na nei yu na nei thena o hin ne het na ngai tu zi uchun pathin le khabu tu ho chun hol to ji ve ti he ai le a hin hi chu ho chu koi thu dol hamati le kaima Jesu Christain kaima thu dol het to sa hi ve atin hi chu jong le revelation bung khat chang khat na chung Jesu Christa thu phon do atin hi is gao thu nunung pen le khabu kizi na nunung pen en jong tin se hi Jesu Christa thu phon do pathin na so te het sa dinga api thil hung so wa ding ho hi cho chu aman avantil a sola a so zone a het sa na vet sa na symbol apia ana vet sa hi atin hi ya chu GAOTHU kiti pathin thu kiti scripture pathin thu hi koi a ko ham koi ki sei koi hi a ko pen a sei do num pen a phon do num pen ham tele Jesus Christa phon do na hi ya chu tu chung weekly study a hin bol ding wa hi ban nei cha series a Themgaothu ho ni nu nga Themgaothu ho I het di valom ho na ta san khat hi na Jesus Christa hung kit ding nga khat hi na I sei di valom ho thu pi tam ta I sei do ding ni ji chun thanom ta na hung zaw jing ding kan tiam kit ne chong le alhang pia mi chi study I hin focus ding wa hi thu dang Bible thu dang hon so in sei khom de na he jong le api pen I hin man cha de chu Daniel revelation chung chang thu hung hiding hi in so le Daniel revelation na hi koi chung chang thu movam tele Jesus Christa le ama lengam chung chang thu phon do na da sei do na hi e ya chu episode cha kun ai mo do the chu pem te le Genesis a Mose Themgawin anaji ho chu koi chung chang phon do na ham koi a ko ham koi chu a center theme a chu ana center focus chu koi ham tele Jesus Christa an hi nahi pathin thu te ho akidan dan hi che hi pathin thu te ho hi Jesus Christa het do na le ton sot hin na het do na mu do na hi lo wa hi lawang ai pathin thu simole ai pathin thu het na he fail ding ai GAOTHU hi ta Torah he ta the New Testament na lekha thot ho he ta na he cho zo si ako num pen hi Jesus Christa hi chu Bible isim thu a hele aki mu do tam che jin pathin alo pi dan he na Bible hi chu hi ala ba na he na che le hen Bible la Jesu mindang akimang ipp amam Bible Jesu mindang khat ki mangjing ke chu ipam zon bung khat chang khat na chu het deu heta en na tam zo en atila chu thu uma hin thu chu pathin to uma hi chule thu chu pathin a hi atin hi Bible la Jesu Christa mindang ki mangji chu pathin thu ailola thu ta ki sei chu a hi the word thu chu hi aile zon bung khat chang som le li na chu ni tin sei na hi so in thu chu ta sa phe hung so in ila over hung cheng ta he ti cho
Jesus Christ hung pe na chu bantil chu na amini pi sa de ti am tele Emmanuel God with us pathin e ho kom amme achengi lo pi dan he Jesus Christ pathin Jesus Christ leya hung pen masanga ahina ho chu anavelo hen Old Testament chu vel tam ta imu de hin Mose chu mo sanga akela chun na pathinin kami Israel tela akachen theina dingin kai ma chen na ding hobu khat nei sa pin ati cho kai ma kami tela akachen theina dingin ati cho na ai le John bung khat chang som le li na chun pathin thu chu ta sa pe hung chen ilawa hung cheng tai ati cho ai le Jesus Christ pe na chu Emmanuel pathin ai ho la hung cheng tai tin hai cho hi chi hung ke mat theina cho an velon thu pi dan chana pathin amata ai ho la hung cheng tai tin cho hi chi pathin thu koi ham Jesus Christ hi ilawa Israel tela ana cheng achu Jesus Christ hin tu nya hi chi pathin thu ta sa pe hung chu Jesus Christ hin tu nya ilawa pathin thu isim ting wa le lungil ta pathin thu I hol ting ole lungkita ta I hol ting wa hele I ko ma wa hung cheng ding I ko ma wa hung ding chu Jesus Christ hi ti yang chei mo do theven he ele Bible sun Bible hinji do ding hin sun do ding a hi pathin itabang mi ho na man chem itin ki sunin he Second Peter bung khat chang som nil khat na chun aji chu malaya GAOTHU ki sei do ho chu mihim lung chama ko na so do a hi poi ati chu mihim lung thima ko na hung so do a kiji do a hi poi hoya kon ham pathin mi thing ta san cha te ho sol cha te ho Themgaothu ho I chun hagau thingin aman cha na hi chidung ju ya chu na hagau thingin aman cha dung ju yuwa asai juwa asut do aji do he bove te nahi pathin thu ki sun do ho hi mihima ko na hung do he loi he ja chu imu do theyu chu phem tele pathina ko na hagau thing ko na thu hung do hung ki sun do hung ki sai do ho hi but mihima ko na hi lo wa hele he thim thena le do thena yong su mihima he lo ti na hi anjo te na Bible ni sim do diu he hele ton sot hin na hi Bible John bung som la si chang thum na chon ton sot hin na hi Jesus Christ het na ko na hum do he ti nei ele Jesus ju asei jui hon iti an hen ovam ipeti an hen ovam Bible hen tin sen hi Lord lu bung som ni li chang som thum la nga na chon tin sen hi so in lam dunga thu chan le chang ha a he bala amanin a het do hlon imazo si chu amanin jong asei hlonin a hi ichai pi se ham te le imau lampia chi sei jui te ni chun lampia ki hlon pi pa thu sei pathin thu a hil chin dan a thu sei dan le chang ha a he bal dan te ho amu a chu ama hi pakai pa chu hi ti cho het do han cho na ita ho zo si jung chu amani na sei phong do han ta nei ya chu Bible a hi pathin thu hi chang ha vet sa na chang na a ki mang hi ya chu Jesus Christ ta hin ai pi sio ke hi hin na chang ha ka hi ti cho na ya chu pathin thu hi chang ha tia vet sa na ki sei ji hi chule Jesus Christ ni pi na sayam hi ti na sei na hi Matthew bung di chang li langa chu vet na hi le mi him hi chang ha je nga hing ding a hi poi ti chu na mi him hi ini edon se sa hing ding a hi poi isung wa theinai ama wang
ton sot hin na di ta chu inei dinga hele ipia ki hing ding ham by every word that proceeds from the mouth of God pathin kama ko na kamsu pathin kamsu ho hi chu hing ta dinga hi bove atien hi ya chu pathin thu isimawa pathin thu hi ipike se na ham digestible in head themawa chu le pathin thu te ho hi izui tiengowa hele e ho ni mu ding chu hat na ai mua đừng ngô cái pa thân này đến này đừng ngô chậm nó lại lùng muôn này đừng ngô rồi lại tổn sốt hình này đừng ngô hi ta sanh chát thì đừng ngô Bible sim ai là Bible khol gila na hết cái tiền nó đừng mày ha cái sim trái nó đừng mày cái sim read hello when study khol gil khol chin pa hi ichana poimo aham na hi chi Bible study bol pa ichana poimo ahi ngai ham anave leo chen Bible hintin sen hi jok bong som ne li som ni le thum chang som le ni na hin tin sen hi ama kam sung thu cheng ho chu pathin thu ho chu atin na hi ka an ne thil kho pen na mi ma ding a thil kho pen an ne sanga tui zon ka ngai sangin a hi e ji thu sei do pai thu pi ka sa cho mihimin tui le an ingai chat pen sanga thupi rồi pidang umam na mihim chu ne la cha tui don ding ene ya an ne ding tui ta ene ya le chun mihim chu ki hingjing the chu ki lungmong jing the chu adang ngai lo chu ama wang ai cha tu sei pan pi sem te le he chi angai kho pe hi mi ma ding angai kho pen the most basic important need an ne na hi chi sanga poimo jo chu pathin thu hi ka ngai sang zoi ti chu thu bi ka sa he na chule sam zala sum ko chang zala nga na chen tin se hi na thu hi ka keng dinga thau mai a hin kalam pi dinga wa hi lungdong lung khama im tinga wa le I ho dinga lampi zot ding dan hin khoman ding dan het lo tinga le I ho dinga thau mai wa I ho dinga wa chu pathin thu a hi hi ja hi devil satan pa hin pathin thu Bible hi a hot hi devil na hot pen chu pathin thu le pathin thu sima khol gil jing ke hoi pathin thu zui ho he na aja chu devil en jong abol theisun abol dingin abol theisun abol zia abol theisun abol dingin mi teo han pathin thu asim kha lo na ding them pathin thu sim nom lo na ding pathin thu sima ko na hi dal lo te ding na ama to tu pi pen kha bai mo pen kha ni azi chu tu a weekly study series study in body wa hi pathin thu tam ta GAOTHU aku na tam ta ong ki sei do ding he cha ko na jong hi satan pa in ngai sa lo na te ding za sa lo na te ding na tho de na lai aji chu GAOTHU ki sei do pathin thu a tu nia pan a in sim di ho hi introduction hi ja pathin thu a in pat no hin in sei di ho hi ama to gon ho le amai satan hi na zo si chu pon dal banga ta ke ho do ding mi te na het do di ja hi he ta bang ho hi za sa lo ding ngai sa lo ding na pathin thu hot sa ding mi lung thim songa na to din lai itil ai ta bang ho he angai lo ni ding a ka ven do ding ham ti na to din lai hi ji chun ita bang ham kha na pathin thu ngai nom lo na tha se na ahung kha ai le nan lung dong hi vin satan pan na hin to din lai hi jong le e ho dinga chu krista galzo inei vin pathin thu lung lut ta in ngai ji de hi azi chu pathin in ama holte le pathin thu holte dinga hai lampi agon tho ding hi ama holte dinga kot kiu te dinga chu pathin in het thim theina ton sot hin na lampi chu hon te dinga hi don lo dai lo vina koi ngai poi
Bible het thim na dinga koin ai ki thopi vem Bible len John bung som lugup chang som na thum na chun thuta lagau chu ahung ting wang le ama chun thuta lam zo sia nang ho na pui hoi ding wa hi ati ni lagau thing he cho pathin thu ai het thim the nào na gao thu te ho pathin thu gil te ho hi an ham ine thei te ho hi lagau thinga ko na hi ngai ni John bung som lali tang som ni lugup na jong chun hetina se ni hi lamon sa lagau thing chun imazo se thu ta zo se na hil so ke ding wa hi amen lagau thing ithum apai mo dan chana pathen thu isim te nga hele taw na imana lagau thing isim imamo te ho lagau thing i ki thum ding chu apai mo dan hena aji chu pakai chu krista tu sei thupi ta khat ka het khat hi bible chang poimo pen ta khat ka het khat su pyam tela mi gelo mi him mi phalovin na acha te thum na chang ha thuma le ko hem song pheng pi dinga mi him mi geloin ban thil pha bol ji het na le fa na na pawin lagau thing na thum ting awai le iti pilawa am dam di cho na thupi he chi aji chu taw na bathin asan gang pe ni lagau thing I thum ting ala man gang pe ni a sa ready sai taw na ai video ai san pi di wai First Korean bung ni chang som le thum lang se te hiti ho chu mi him chi na in a hil thua sei lova lagau thing in a hil thu chu lagau le lagau te ka hilu a hi ati chu Korean mi te thu ma san na chana pathin thu ki ti lagau thing lagau a ko na ai ki lo hi abana thil khat Bible online Bible study ka bol ho le mi khat ni Bible student ho ko na ka het ji khat chu question hung ki dong ji hi pham tele personal Bible study ka bol na dinga he pathin thu ka het thim thein den nga he pathin thu hi ipiti sim leng ka het thim thei ding ham ti hi question dam ta hung ki dong ta hi cha hin ka longyal neu khat hin share wang be in katin trong khẩn ho ngai lang pathin tu te ho hi ipiti ka sima hele ke ma in ka het thim ma ka phat chum pi thei ding ham ti hi mi tam ta question ai chu jong le Bible hi hoya ka phat na hoya ka chai ding ham ti ho hi tu hin a bonin sei man hi jong leng na neu khat kan sei wang we de pathin thu sim ding ala phat chum na dinga hi mi kon khat chun Genesis apana ba ne chan na sima sim chai relationship chai good apai apamo poi he jong le pathin thu sim read la study hi aki khiji na study na bon no ma ba hele Genesis apanin panin lang sama panin lang New Testament ho gospel apanin lang hoya apan jong le chan a ho poi aju pathin thu hi abona poi mo hi hin na hi hin jong le personal Bible study bol tinga le e phat chum kha di wa le na question jong hung ka ha do ai ji in chin sei le 7 steps hin saying gang chalen khat na pathin thu sim ding tinga hele hoya pan jong le chu ho poi Bible chang hi tam ta jong na sim it can be one chapter it can be few Bible texts na Bible verse mai the khatna na bowling chu pham tele taw na man ngai ni taw na ti lawa hi Bible sim mong lo ding hi na pathin ko ma taw ding in lagau theng ki thum ding in hi che pai mo tai hi chu hey me lo de hi khatna pathin ko ma taw ding hi aban de le Bible text na simpa chu ep ki sei ham aji chu echi kan sei na second step ma Bible chang chunga na sim do chu ep ki sei ham
hoi ta nan lunga na ngai to meditate na bol ngai aji chu tu lai mi tam ta hen pathen thu ise ma dei pi ki sei ham na i pi ki sei ham jong khelo wa pathen thu ki sim jong mi tam ta ji chu i pi ki sei ham hoi ta na ngai de koi na sei ham koi ko ma ki sei ham ise lai na sim do na chu i pi thu mam i pi ti am na i pi thu ho hi avela ki repeat ji am ti ho til tam ta het do dium chu i pi ki sei ham what does the text say che pa hen het ngai chin chai sei yo pong ka ti ani na chu etan athum na epi ham dele he chi a bible text na sim do achu pathin chung chang ipi sem what does it says about god pathin chung chang ipi sem na pathin chu a hi na a character anato action hola intentions ane ho chu ipi ham pathin hi na pathin chu ipi hola ya chu ichadal hala ya chu bible text chu pathin itabang namu itawa namu dom het ngai chu na pathin hi na athin na thu hat na aphat na he cho cho het do ngai ni athum na ali na to hi ai le ali na chu hi chi bible chang na sim do ho chun mi him chung chang ipi se do mi him hi itabang ham na bible text na sim do chu mi him hi athi thei hi mi him hi adam mo thei hi mi him hi a chon se hi bove na ai hi na tam ta sim do di chu hi cho cho het ngai hi mi him hi na ipi ham idam wa le cheong hi neu khat a chomen video en sim na ka te ali na hetan anga na a he cha he te kan na ba na lung ha ko ma na sima he lung ha peta na sima he cha bible chang na sim do hen lung ha na chung chang thu ho ai lo le chon sit chung chang thu ho ai lo le hu hing na chung chang thu ho ta san na chung chang thu ho dan thu le thu ngai na thu nun na chung chang thu ho eps ayam na what does it say about the subject he so chu het get ngai ani aban ting le agup na chun abo na hi chi point nga ho si chu nan chom home ding in what does it mean ipi ki sei nam ale do na pa chu hin khul ngai ta cho mi tam ta bible sim ho hin ki mo sim khat na sim chai lo la ya ipi ki sei am hello la ya ale do na ga bol pe na ale do na zat chum ga ki bol pe hi cho hi mi tam ta ni bol ji hi chu bol khil he ding hi ya chu ipi ki sei nam ai le do na ipi ham agup na poi nga ho si nan lo chom khom ting ale ipi ki sei nam nan het nan khul ngai tan hi a chaina a sagi na chu pi bol ding ham tile ipi ham ka bol ding aji chu mi him hin ta san sa te zo sim mi lagau spiritual level hin chuma mai the cho mi kon khat cho a hat lai ta jong mi ta hat lo lai ta mi kan khat san jong go mai the nam dan cho ai le na nga de nga na din mun holai ham hi chen sim do chu holai chu na la sam na layam hoi chun ha nam hi cha chu na hin khwa apply na ke khul ngai ta chu apply na bol ding in a chai na le pathian henga na gal na zo na ho lagau kalbi na zo na ho si pathian ko ma thangwa anna taw na inei ding in zong le adang ho pathian thu ingai lo na ho idi lo na ho chu confess pathian ho henga ngai dam thum na le pathian thu ngai na pathian tu oi na pa chu a step so hi na taw na inei ngai ti pa chu gang chala kan sei wang bai hin tin tu in aba na na chi kit lew hen ka bible sim bible study ka bol hi hagau thingin ei hil na dinga pi ka bol ding ham hagau thingin pathin thu te ei hil thing ni dinga hi anja se ho step ho cho hi tain hi jong la bible la khat ani na sim be watin lu bung som la khat chang ko na chun kai man nang ho ka sei pi na hi ve thu mun ti chu na thum nga hi ask ipiti thum ding ham taw nai man nga hi ki pi ding na hi ve holun na mu ding o hi kiwen ki hon pi ding na hi ve atin hi abala lu bung som la khat chang som la thum la na chu tin jong sei kin en hi nang ho ban mi gilo ta hi wa na cha teo thil pha pi je ne het le hit si sanga chu gam chenga wa na pa chun na gam chenga pha zo pa chun
a hinga thum te chu lagau thing api loading ham ati zon bung segi chang som le segi na ngon chun koi jong le ama lungut lam bol no ma chun katu hil hi pathena kon a hi keima chama ka sei a hi a het ding wa hi ati ni ya chu lagau thingin e chung wa na to khat chu pi ham tele pathin thu te ho thu ta te ho ai het thim sa dewa ai pan pi dewa om hi ya chu lagau thing i thum dingu pathin thu i hon do ma sangowa hi ai lam hil du wa hi i ki thum te te ju ngai ai ju kyang bible ka sim ting ai la lagau thing pan pi na thum lova bible jong ka pho ke ngam lo cho ki chat nan thu helven na ama pang lova het thim na lo dan cho hi chu i bolding chu pi ham tele lagau thingin ai kai hoi ai hil na dinga taw dingin chu le ma ba na chu step chu poimo lagau thingin ai het sa te ho lagau thingin ai hil te ho e ko mu no ho i su din ho chu nun theina nun nom theina hi chu i nei ngai chu lawa chu lagau thingin i chu e lawa le lagau thingin ai pui hoi lo ti na hi mei the zong le tao jing poma pathin thu sim hin ichana ai ki thu pi jivem bible in din se sam za la som la ko chang som la khat na chan nang ma do na ka chon sit lo na ding ka chon sit lo na din na thu ka lung sunga ka sele chon sit i bol lo na diwa lung thim sunga pathin thu te i seloi ngai na hi chole rom bung som langa chang li na aji chu nidang lai thu ki sun chang si chu lekha ki sun pathin thua ko na tho hat le lung mona imuwa kinep na inei thene dingowa ai ho ki hil na dinga ki sun ai atiki chu na ai ho ki hil na dinga kinep na inei thene dewa ai ki hil dewa pang he chu ya chu lagau thengi thuma ba taw nai manwa le he ji aga so the chana chon sit lo na ding ka chon si jing ka thei poi ti pathin thu ha sim ding pathin ko ma ha taw ding pathin ko ma ke ha pi lu di ti nai ki hil na dinga poimo hin chule abana hin sim ket lo zo zo ko bung kha changa na chun na la over kha to chi na la sama om le i lo hela ho se lo hela peji pathin hinga thu mun chu ding ki pi ding hi i ta bang chi na ham chalai ke sei pathin thu het na chi na hi na chi na di ta heavenly wisdom chu inei then de pathin ko ma i thum ding wa het chu anei thelo het thelo ma jong la thu mun pathin na pi ding hi tin hi ya chu pathin thu het na la sam na nei wa le it lo hela piji pa pathin ko ma thum hen thagau thing thum hen jisu krista minin thum hen api te te ding heti ala bible khol gil na bible study dinga hin pathin thu in ipi itabang method elo itabang iman cha dewa ai phat sa pi wam anave leo chun hedina sein hi isai bung som nilige chang som na chen aji chu chondan chunga chondan te ding chondan chunga chondan thugol chunga thugol chunga thugol hikit hiya themkhat khowa chu themkhat di hijipa he sa pau chu for precept must be upon precept precept upon precept line upon line upon line here a little there a little ati chu ni chu pi sen ham tele pathin thu ke ti hi het thim theina dinga hi ama le ma ke le tu ngai chu ama le ma ke sa tu puzzle ta bang hin na hicha ko na hiya isla thu gol khana ke sei chu hilanga thu gol khan answer umji na hita bang cho so pathin thu hi he chu heading khat chu pathin la thu gol khat isim la chu conclusion interpret mo bol de lo he hilanga thu gola question mark pa chu hilanga hi answer a chapter ham text ham bible verse khana chu answer thu gol khat anum kit ji chu he chu here a little there a little he chu zo si chu te kana ma mi him chu athi ting le piti ham he chu bible la new testament la old testament ke sei ho chu in la khom ding he chu puzzle chu in su to in sim khom ting la abona chu thu ta chu hong leng do ji chu he chu chu method hoi pen khat chu precept upon precept line upon line here a little there a little he chu method bible na hi lo khat hi
ไอ้เล่ฮิตินจงอันที่กันเนี่ย first Korean บุงนี่จางสมเลทุมนะจงฉันฮิติโฮจูมีหิมจีนะอินไอหิลทัวเซลวะถ้าเกาทิ้งไอหิลทูจูถ้าเกาเล่ถ้าเกาเตะกะกิกะหิลไอฮิเซจูโฮจันนะโซจ่าโฮจันถ้าเกาเล่ถ้าเกาเกตเตะกะประเทศทูเล่ประเทศทูเกตเตะกะจีนะประเทศนักคนนะจีนะฮิจ้าจูเกตเตะกะเกติเล่เฮติโจจเล่ยาจูละGAOTHUละGAOTHUเตะกะไงละGAOTHUละGAOTHUโลนะละGAOTHUละตาสะถูกเตะกะกิเลสเฮโลเฮไบเบิลเฮจะจงเล่second Peter บุงขัดจังสมนี้นะจันประเทศเล็กขบัวGAOTHUกิเซโจสีฮีก็ยมันอามาจมาเดี๋ยวอามาจังตุมาอหิลเจนอหิป่วยตีให้มาสาวินเดี๋ยวฮิจิGAOTHUประเทศทูกิตีฮี private interpretation มีฮิมินอามาจมาเลียฮิเทโลฮีอันจะใช้ต่อฉะนั้นอามาละมากิสัตตุง่ายอามาละมากิเลียงง่ายฮีประเทศทุยยาจูประเทศทุไบเบิลฮีอามาละมากิเลตุสะง่ายมาละมาดึงอาเกี่ยวสะง่ายฮีโอเคประเทศทุสิมฮีไอโฮดึงอาอีพีบอลเทียมประเทศทุสิมฮีอินจันเกียแต่คริสเตียนเตหินโคอะไรมีหิมินโคเห็นหน้าตัวเทียมBible second Timothy บุงทุมจางสมละงานอาจารย์จุเล่หูหิงานาดิงาอธิจุหูหิงนะฮีประเทศตุเซมีหูหิงานาดิงานัดจีสัตเทวะจีนะฮงกูนะจังประเทศทุฮีประเทศเล็กขบูเทงจูนัดจะปั้นลายจะปั้นนะหินเฮ็ดสเปะเฮ็ดใต้อันนี้ว่าปั้นประเทศทุฮีเฮ้ยแต่นู่นปานันติลเขาว่านู่นปานันฮิลานะเขาฮิลฮอนอันฮิลาประเทศทั่วหงลุดนะประเทศทั่วหินเสียมจิงมีหัวฮีจีน่าเนยโจประเทศเฮ็ดน่าเนยโจนะผู้หิงน่าเนยเดียวฮีเยซูไปบันเสจังเกฮีเยซูเสยจุยดุงเยซูเสยจุยหัวดุงจุยาจูอัมหัวเสยดุงจุยาจูทุตตะจูหอยากิมูจอนบุงสมเลลีจังกุบนาจนเยซูคริสต์จูทุตตะกะฮีติโจยิสุนะจ๊ะเกยมาฮิลัมปีทุตะจุเลหินนะจูกะฮีอดีนฮีไอ้เล่ยิสุคริสต์นะป้าก็มาตาวะจุปีเสกิตเตละอาศัยจุยเตดิงละตาสันเตฮอโจสีเอโฮดิงอาตาเอตาวปีป้าก็มาไอตาวปีว่าจุปีเสียมนังมาทูจุทุตะฮีนัทูอินอามาโฮฮิสุทิงินอดีนฮียาจูทุตะฮีโฮยากิมูเตละทุตะจูยิสุคริสต์หินทุตะจูเฮียกิมูทุตะจูทุตะกิมูทุตะจูประเทศทัวฮีอาจิยิสุคริสต์หินประเทศทัวทุตะจูประเทศทัวเกยมาทูกิจินะเกยมาจงจังกิพูนดานะทุตะจูฮีตีนฮีBible คูลจีนไอ้เรา Bible study ball คูลจีนทัวประเทศทัว in APU ฮิลจะอันหัวจูอีพิฮัมฮิลจะนัดเทมขัดอุมินฮี Bible study ball ทิ้งเอาไว้แหละ second Timothy บุงนี่จ้างสมหลังอานะจันนั่งมากิปฏิบัติเห็นจังบังอาประเทศน่ะกิปีอินาดิ่งินกุนจูนปนปนินจะจัดนับไปฮิลนัดตรงมีหินทุตะทูจูจังเกจันโฮมซาลินสับปะว่าจู rightly dividing the word of truth อีพิกเซนัมเห็นจูทุตะจังเกนโฮมซาลิน second Peter บุงทุมsecond Peter บุงทุมจังสมลูกนะจังที่เสียอันเล็กก็ทดจังเสียจูเฮ็ดหาสตาตาทูเอาเมฮิจูมีลุงโฮมโฮเล่ลุงเด็ดโลหอนอามาเลอามามังทะอามาเลมามันทะนะจวนนินอ่างไงก้อยจีวินอันเล็กหิลจีวิตีพวกเล็กก็สุดหัวประเทศทั่วหัวเฮ็ดหาสตาตาจงจีนเฮไอ้ละมีเทมขัดจุนไอ้ให้ก้อยจีว่าอันเล็กหิลจีว่าอามาหัวมันทะนั่นเองสุจีเฮติจูไอ้จู rightly dividing the truth ประเทศทั่วจูจังเกนไอ้หินบังอินโฮมซาลินอตีฮีปีเสนhamเตเลประเทศทั่วฮีดีอิตะเลกิตะตะดีอิตะนะcorrectly truthfully
interpret ile do ngai chu chu itabanga ipiti le do chu faithfully alole correctly hideta aji chu pathian tu chang kha jong mi tam ta kinil na alole ke le do na khit ja chom chu ji chu itabang chu ham rightly correctly dividing anjwa chu step tam ta se do thaw chu ne ai le ngai kin an lang na pathian tu sim dan le do ding dan chu pathian tu hi ama le ma ki sa to ngai chu na mi him lung su to mi himin vanu ya thil su ho alol aki to ho chu galie lut mo je lut the he poi pathin thui amala ma ki le sa ngai ye isu he sa kho thu ki hil na ho hi sa kho thu ki hil na ho le thu hil ho hi na doctrine le ki hil na ho hi ipiti pate ipatep ding ham doctrine ti tingai le mitam ta na jan mo ji an janu me doctrine hi het ngai doctrine ke ti hi it's very important mitam ta chun doctrine hi poimo Jesus Christ hi hu hing pu hi hu hing nai chu doctrine chu na his doctrine lo wa chu koi ma ping tha thailo wan gam chi thelo chu doctrine chu pathin thu Jesus Christ thu chu theology ong de lawang tu chom hetai cho chi nga chi thu ta pong ka ting sa khwa doctrine ho ki hil no ipiti patep deu ham tele sol cha te bung som la sigi chang som la khat na chun ama ho chu Thessalonica mi ho sang chun aphazovin ipiti phat na ham lungki pa ta mo he lungki pa ta pathin thu asan chu pat lungki pa ta pathin thu asangovin he chu hi ngai chu tu nya nang la kai jok na pathin thu ki sei ho he lungki pa ta san ngai yin chule he chi pathin thu ta thu asan ho chu ki to hinam elo le hi chu hinam hi lo ham ti het na dingin nisi in pathin le khabu a whole ji ve chu nisi in they search the scripture pathin thu a whole when a sim ve ti na hi chu chunung la gen tu nya e bol ding jong he esai bung get chang som ni na ong tin se in he ama hon dan thu pi ho le het to sa na testimony thu dung zu ya sei lo le asongo wa khowa lo hi thu hil zo si thu phon zo si thu ki sei na zo si evangelist to say hen lang thagau lam dang to say na hen lang ipit to say da hizong da thu ki hil no ho thu phonum no ho doctrine ho zo si hi ipiti check the bol diu ham ipiti test the bol diu ham tele bible chu bible mama na pathen thu iman ngai ni koi tabang thu hil doctrine chom ki dang pathin thu a bible to ki to lo 100% ki to thailo agreement am the if it cannot is not in harmony na if it cannot clearly agree with the scripture hizu adi lo tina hin da la ngai he chu het chen ngai ai le jesu in emaulam pia asai zui lungthate ni lungthata a umte ni ko ma pathin thu a hil che na chu eptm veleu chun bible chun lukbung som ni li chang som thum le ni na chun so in amani chun khanin khat za pi se hanam lampi dunga ei ki hona pathin le khabu thu ei hil chen hlana chu ilung so la jing he am ati chu amani ki ho to na chu pathin thu in hil chen hona pathin thu en se chu ilung hon chu so la jing lam ati hon chu na so pati ho pathin thu di ta ki sai na pathin thu na chal hagau thing hi thip be am thei lo ilung the mo vai so la jing sai zui te ni chun jesu ahinge ti a het hana GAOTHU ho ahil chit aza zol hana chu ipi abol hanam lubung som ni li chang som thum la thum hi che pet ta chun akipat hanet GAOTHU pathin thu ta te ho akuna na za ting le weekly study a hung ki bol ting le amani banga hi na to thim thailo ding hi so pete ho GAOTHU ki phongdo de the revelation e ho phat la ya dinga ki sun hi chi ki sun ho hi na het thim tanga let na to thim thailo ding hi aji chu amani jong hi
Yesu Christa phat laya thil su te ho Yesu Christan amani ahil chi na chun to thim the la abune hon jong adal ha jing hon na to thim la ke pat do hlonin Jerusalem lama ke le hlonin chule chukoma som le khat le a pi ho sei zui ho na mun khat na an khom mu aga to hlan hi ya chu sei zui ho banga chu ama hon jong ama nien jong pathin thu ki hil ho Yesu Christa in Old Testament GAOTHU ho akona ama chungchang agoi hlundan ho athi ding chungchang tho zona thu sim ho akona na Isaiah thu sim ho akona a hil chi chat chat chu a ki to chat amwa hil ki dang sa ho na lung thim chu so la ha ti chu ya chu mi him khanin nang la ke in jong Yesu Christa in pathin thu ai hil chit na ole le Yesu Christa ki hil chit na pathin thu ho isim do a iza tinga le hi te thu pa ho hi mi ho ko ma sei phung lo wa ki thei lo hi tu nia kai jong ka bol hi chi hi kai jong phat ka nei jipon hla sam ka hi in na responsibility tam ta ki nei in aki boin hi jong le pathin thu te ho ki sim ting ala ki thim thei ji ta lo cho ke to thim thei ji ta lo cho na in the low sa in the low tam ta nei lo go lam sang a hi ta mi te ho at least mun zo sa ki chi zo hi na ka chi ka le chu ki chi ji nai i zo chan chun he jong la mun zo sa ki chi zo he jong hi tia online platform te ho hi man cha te ho hi na lak hi jong le ki slut jinga ke cho a pathen thu te ho sei theina ding pathen thu ho sa phung theina ding pathen thu he to hon a sei phung wa mi tian a za theina ding lam pi hi ke tong ki gong hi cho hi zu he Ija so pete ho ke man jong tu nia nang ho denga ka dai sa pi pen chu pe ham tle pathin thu ta te ho adi agau thua hong ki sei do ding ho hi na za ting wa le na lung thimo hi so la ding thim thelo an ding hei ta chu pathin thu te ho le thu pha gospel ke pan thu pha te ho sei phung lo an lo ding hi hei te pathin thu thân ông bà thiên thuê lung thiên mạo mãi sim luôn à không tin à lẽ chọn sĩ ông kia đã là thế chọn sĩ ông hiểu all là kia đã là dâu hi na là gấu thiên tin à là na anh tổ tin à lẽ mi him ki khé là hi hữu hình là chơi là cô nào chung độ thế hi ấy chỉ chun weekly à study hong kia bỏ tin là nó ho rồi hong giàu zing bên lăng guest speaker hong câu đinh in pathin thu te ho zong adia the nil revelation na kona pansa pathin thu lo pi ta te ho he hung ki phung do ni thu gu te ho hung ki phung do ni hi ta bang ga le tol la ai lai wa gen te he su na phat lo na in this perilous time I lai wa hi ta bang hin khoi man thei ding ham ki ngei na ding dang poi pathin thua ki ngai ding ti lo hi adang poi so pe te ho hi ji chun tu na na hong ka tip na nom chu pathin thu hi het them sel ding le pathin thu hi ain sei do hoi lagau tin ai hi loi zui ding na nu ji chun so te ho tu ne la pathin thu sei te ho zo se hi ibon se de ven angai te ho zo se ding pathin phat thei bu pi ben tin kit hap ta le ani kho ta ki bang ani kho ke bang phat ke bang Thursday pung se gi le avelen ki moto kit dingin na bon sawin ka hinti men hi a chaina ding taw na khat mangote pakai jehova pathen na lungsit na ka changwin nei na thu te ho lo pi in mihim kampa wen jong ka sei do zo povin ka hil chin zo pove he jong la hin na ka nei the ding nang ma ka mu the ding ton sot lengam kam ka chan the ne de la ka mu the ne de wa o hepa na anga ka thu ma ba lung thing se la ke ta ka thum ting wa la nang ma nei pg ve het thim thane nei pg ve ti hi kam do ven ma ba na ka hin sim di ho ka study ka bol di te ho angai ding ho hi in study ka bol di ho in thu in se di ho zo se pakai ka zo chanaman nei na thu ka sim khom na di ba hin hita banga hin boinam lo hela ka bol the wa ha san nam han lang boinam jong da nei na thu te ho ka sim nom the wa hin na ka nei the na devin ke ma
chon si hat la sam hi jong na ke ma jong pakai nei pan pi in tu ni hin nei mang cha in na cha te dang ho ahung jaw de ho jong na ma phat the ban angai ding mi pi ho zo si la ho mi te ho ta san cha te mun chom am ho zo si jong phat the bu in nei mang cha ven la nei pi jing ven tin pakai su ka sam hi ka ta ve amen le so pe te ho ki pa me tun la live ha han ve ho zo si pathen bu ven tin chula all la video upload ho hin ve ho zo si jong pathen bu ta hen tun la ai ki man cha na theu hi chan chu hi me in tin akit hapta Thursday pung se getting da ave like mo to kit deu hi pathenin dam na pi che taw hen mong phataw te